Atongoria a ligi nene ya Kenya Gor Mahia rucio mari na kibarua gya kuruta riria magacemania na endia a Cukari Chemili Sugar mubira uria ugathakirwo kiharo-ini kia Afraha county ya Nakuru. Kogalo nio matongoretie murugamo wa ligi na pointi 62 guku momitwo thutha ni Bandari na pointi 48. Jawafurori kocha wa kirabu gia Celtic Brendan Rodgers arikigirani gia guikio ja thutha wa kirabu giake kwaga gukinya mbitika cia Champions League kimera giki. Initial crosses blocked there, good work there from Miko. Celtic waira marakumuthirwo ni kirabu kia Athens na bao 2-1 ino ri gucanio ya gucokeranwo. Sham, and the ball smuggled through for Tierney. Tierney can't deliver from the byline. He does into the mix. It's Scott Sinclair. It's 2-1. Celtic have pulled the goal back. The hoop swinger only on the field a matter of minutes. Riu imwana ici cigucokereria ligi nene ya gwetha njorua ya gikombe kia Europa. Muthia njorua cia ligi ya UEFA Champions League Real Madrid umuthi mari na giathi na Atletico Madrid gwetha njorua wa gikombe kia UEFA Super Cup mubira uria urathakirwo Estonia. Hamwe na athaki aria matanyitwo guthakira Real ni kipa Thibaut Courtois, Gareth Bale uria uratanywo kuihuria ithenya ria Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos agitongoria imwana ici. Atletico Madrid nao mari na utungata wa athaki Antonio Griezmann uroracokire thutha wa kuhota gikombe gia thi na France na muthaki mweru Thomas Lemar kuma kirabu kia Monaco. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.